Ekitabo kya Zaburi eshura ya nshanju. Okushaba Ruhanga okurauka kutwera omu bworo bwitu. Aha mukuru w'abeshongozi, Zaburi ya Dawudi ahabw'empongano y'okwijusya. Ikiriza kunjuna, ayi Ruhanga, ayi Mukama orauche kumpwera. Abarikwenda kunyita bahemurwe, bashoberwe, n'abarikwesiima nakorwa kubi bagarurwe enyuma bagaywe. Abari kunterera enaku nibagira bati otyo otyo, basigweho ahabw'enshoni zaabo. Boona bari kusherura bashemererwe bananukire omuri iwe. Abari kukunda okujunwa kwawe bagume bagire bati Ruhanga hebwe ekitiinisa. Konka ndi omworo kandi omukyene, rauka kumpikaho ayi Ruhanga, niwe muhwezi wanje kandi omujuni wanje, ayi Mukama otiikarayo.